As nakaulagaing manatili ang mabiyaing metong amano at kultura, uling reniring mamya identity, king balang metong ke katamo. Anya naman, may katemayang kulturang amana, sukat ipamana ing 27th anniversary ng Sinukwan Festival, ing ausandang Mother of All Festivals, keti Labuad Kapampangan. Singsing ame wala kanita, ngeni po may akit siya, at sana po ketane paboren mawawala. Martes, November 12, anyang miti punlaking Bangko Sentral ng Pilipinas San Fernando Branch ng members ng Sinukwan Festival Executive Committee at Robinson's Malls para king signing ng Memorandum of Agreement. Keti dinakidala naman ng mayaliwang aktibidad apaka lineup. Nung dati-rati Disyembre yang mararapat ng Sinukwan Festival, gawada ng mas marano ni Tingeni. Umpisa tayong November 17 hanggang 30. Bagkanita tamo miraras kita ang Pampanga Day at saka Giant Lantern Festival. Kalupan ng milabas sa Banwa, minaw niya pamurin niya ni Inlakan at Lakambini ng Sinukwan, Prinsesita ng Sinukwan, Siwala ng Suli by Paper Soul, Kurang-Kurangan at Piyaliwa pa. Pero bang lakwas niyang maging masayaing festival at lang digdag event ng organizers this year? Imetong pong bayungin happening Battle of the Bands, Kapampangan Banda, anong no ka rin, kailangan magkanta lang metong Kapampangan song, at itang kadua, ay karelang favorite song yan, itigtig daw. Dakal ka ring activities marapat laking Robinson Star Mills, Pampanga. Agpangking mall management, maragula karangalan na parti na noning Sinukwan Festival, kinkilub ning alo sa 20 banwa. We believe in yung talent po, the talent and then the rich culture of the Kapampangan. So we're very proud to host this kind of activities in the also it's also one of our advocacies to promote the rich culture of the province. Kinuwento na ng Vice President ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated ay Dr. Lourdes M. Javier nung makanano de apili ing tema para king banwang ini. Kaya lang ka rin participants tamo rin kaya nakan. So deni nga nakareni, ang gakarening kaya katamong candidates Prinsesita, king kaya nakanda pa, king states, king young states da, maka-expose na la kaya katamong kulturang Kapampangan. Kaya makanyanyang inadapt ni kang kulturang amana, sukat tayang ipamana. Panabilin na pang Doc Javier. Kaya, tayo po kakalingwan niyabe ing Kapampangan karing language sa pati sabyantala rin kaya katamo. Kaya na kami. King malwat na panahon na pagselebran niya ang Sinukwan Festival, siguradong lakwas mate iti. Dapat balaw siya pa rin tumubo at manyuli. Balang banwa po ating lalsot, ating tutubo bayong suli para makyabe kening Sinukwan Festival tamo. Po mamate, parati lang tutubo at makyabe. Kaya bela naman karing tinagon king MOA signing at press presentation ng kandidata ng Prinsesita ng Sinukwan at mig-perform naman ng miyembro ng Sinukwan Kapampangan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.